Il-Gvern Malti firma ftehim ma' investituri mill-Ġordan biex l-American University tibda topera minn Malta. L-Università se tilqa' 4,000 student u se tinbena f'Witilajn b'investiment ta' 115 miljun euro. Se jinħolqu mijiet ta' impjiegi. F'Kastilja l-ftehim kien iffirmat mill-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo u l-Kap Eżekuttiv tal-Grupp Sadin Hani Salah fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. B'mod temporanju se tintuża parti minn Smart City biex l-Università tibda topera fl-2016. L-istudenti mbagħad jibdew jużaw il-kampus il-ġdid la darba jkun lest. Se jkun minimalizzat l-impatt ambjentali. Infatti il-Prim Ministru konferma li Park Nazzjonali se jsir f'Witilajn u se jkun qed jinfirex tul il-kosta minn Zon Or Point sax-Xajra. Permezz ta' dan l-investiment saħaq il-Prim Ministru, iż-żona se tkun żviluppata iżda protetta b'mod permanenti. We are as serious about the environment as we are about creating wealth and distributing it in a fair manner. Today, ladies and gentlemen, is another day to be optimistic about Malta. Il-Kap Eżekuttiv tal-Grupp Sadin Hani Salah qal li se jkunu qed jingħataw opportunitajiet lil Maltin ukoll permezz ta' scholarships. It is with my pleasure to announce will be offering a number of scholarship for Maltese people in our university in Malta. And this scholarship, it will be big percentage. It will be up to 3%, which is not a small percentage, 3%. Tkellem ukoll Dr. David Miller, dekan f'waħda mill-ikbar universitajiet Amerikani, li ma' università se tkun qed toffri assistenza fit-twelid tal-American University of Malta. We are very pleased to be invited to help in the design of the educational programs at the new American University of Malta and to provide additional assistance regarding the development of academic structure and administration for this new university. L-investiment kien sejjer lejn Spanja, iżda kif ikkonferma kelliem mal-Grupp Sadin flaqa mal-Prim Ministru il-grupp kien konvint jiġi lejn Malta. He encouraged him, for lack of expression, he's the great salesman of Malta. He really, honestly, convinced me in 1 minute. And in the first minute he spoke about the project, he convinced him to do it here in Malta. Il-klima, il-pożizzjoni ġeografika, l-istabilità politika u ekonomika, l-użu tal-lingwa Ingliża kienu kollha fatturi li l-Grupp Sadin ikkonsidra. Bekk f'Malta se jiġu nies li se jgħinu biex iddur ir-rota ekonomika. Mhumiex nies li jaqlaw u jikluha. Huma studenti li ġejjin minn background middle to upper class pajjiżhom li għandhom ċertu disposable income. U naħsbu li għalhekk ikun hemm input pjuttost b'saħħtu lill-ekonomija kollha tal-pajjiż imma b'mod partikolari l-ekonomija tan-naħa t'isfel. Il-Prim Ministru assigura li l-edukazzjoni fl-Università ta' Malta se tibqa' b'xejn u se jkun hemm sinerġija bejn l-Università Amerikana f'Malta u istituzzjonijiet edukattivi diġà eżistenti f'pajjiżna.